Sjećate se ovih lijepih dana, kad smo djeca bili ovako po cijel dan se zabavljali, a naše djevojke tada su ovako izgledale, bez silikona i bez botoksa a naše bake ovako su sedeli, zabavljali se, malo bilo je ono čula kazala, volili smo životinje tada, a imali ih, dosta je bilo životinja, pa tako da mi smo uživali s njime. Baka i deka su ovako čuvali svoje domaćinstvo, imali su stoke. Ko je bio u vojsci zna šta je ovo. Ovo je vojnička menza, ovakve su bile menze tamo. Ovo su neki od naših posuđa što smo imali tada u to doba. 85. ovako smo kitili naše jelke tada sa staklenim lampionima i pamuka i neki bombona i gotovo. Sjećate li se ove? To je sa pijace. Bila je emisija Kolarču, Paniću, ko se sjeća, išla na televiziji. Domino, u zimske ladne dane, pa sedimo kući i igramo domino. Ne ljuti se čoveče, skupljamo čestitke, pa hvalimo se ko je kakvo dobio, od koje tetke dobio i tako. A napolju kad napada sneg pa izađemo napolje pa sankamo se. Tako je bilo, stane i padne, ništa nam nije, ajde. Sjećate li se ovoga, ko je ovo imao? Ja je sam imao, pamtim ovo. Mastike iz našeg doba, Džunga Lunga, Bazoka i ostali. Bilo je uživanje tada. Ovo je malo kasnije, čini mi se da su izašli isto. Naši novci su ovako izgledali tada, da smo svi bili zadovoljni. Sjećate li se ovog kombija, legenda? Da li ste se ovako penjali nekada na kope sa slamom? Ja sam svakako. Sjećate li se kod bake? Da je vidio, mučili se na suncu, a opet ljudi bili nasmijani i srećni. Dnevni boravak, ovako su nam bili dnevni sobe sa regalom od zida do zid, to zna se. Ko se ovako vozio zna šta je zabava. Djeca, pa popnemo se, jedan vozi, a joj, ovo kad čujemo Ususa Bajle u 7 sati, u mozak. Sjećate li se ove čaše? Ili lončiće, kako smo ih već zvali, za mleko. Hvala vam puno, zapratite moj kanal, besplatno je.